Engibuyile futhi kule video lena ngikhuluma ngalabantu labangafuni kulalela abantu labaphila nabo, bafuna ukuthi info lebalulekile lefundzisako ibuye kuti khulu letitsite letibuya kahulumende. Wena noma ungamtshelani lebalulekile lengamsita empilweni akayithathi ngoba uhlala nawe emakhaya. Ya ngitawulalelani kuthokozane ngoba wala Dondoni, ukhulelela emakhaya watini. Ya ngokuthi nje awusebenzi naye akasebenzi, but wena ngalokuthi ungumuntu lofunza emaphepha, ungumuntu lolalela umsakato, ungumuntu lohlale atifundzisa ngetinto. So advise yabona mfo, mina nawe asisebenzi yabona. Uma singenda ema-license bese senda i-PDP bese siya ka-Home Affairs sitfola ema-passport, bese sinaloko sesingakhona ukuthi si-aplayele le kubo Metlibek kubo Witbank, sicela ukuthi singabashayelela ematraka lokuthi sinema-passport kutasisita ukuthi basichashe khona sitobadilivela kulamave lafana nabo Swazini, Zimbabwe, Mozambique. Uyabona sifike nje sinalawo maphepha sitochashe kalula ematrakeni. Utamuva tsa isuka. Ubone vele ukuthi kule ndvo lomtshela yona akayifaka enhloko, akanandzaba, akakulaleli. Kodwa uma kwenteka umuntu lotsite lobuya ka-Department of Transport noma kubuya sesilotsile long Director General ka-Department of Labour, so semsakatweni uyakhuluma uthi bantu abende ema-license nema-PDP na bese bathola ema-passport kude batochashe kalula. Hayi utamuva-ke utoza kuwe sekagijima. Hey mfo uvile bathini emsakatweni? Hawu bathini? Bathi sende ema-license nema-PDP kutosita nekuthi sibe nama-passport sitochashe kalula. Hawu ngoba le ndvo ngakutshela wangangilaleli. Ya phela lapha bekunesikhulu bathi ngu-MEC waka-transport ahamba na Director General waka-Department of Labour. Hawu ngoba nyalo seyikhulunywa muntu loneticu, seyikhulunywa sikhulu sakahulumende seyenda isensi kuwe, kodwa khathi sikhulunywa ngimi awukangilaleli, uvele wanginqapha wathi hayi suka. Umuntu umtshele info la ngayikhona kuyithatha as a matter of common sense. Imfo yabona njengoba kubanza so ubogeza before ulala, yabona khona utofudumala futhi kutokusita ukuthi lokhu ungangenwa amagciwane kalula. Mawuphuma nje etoilet uwashe etandla mngani wami utoba right, utamuva tsa isuka. Mina angigulaguli hayi futhi nje le advice yakhe angiyiva kahle. Hawu bese alalela i-radio noma abukela i-TV sekuvela Minister of Health lapha encourage abantu ukuthi no bageze bawashe etandla nabaphuma etoilet. Ya hayi utamuva kathi hey madoda le ndvo yeni yokuthi ninganathi emanti ya itonenda ukuthi nigule nibogeza before niyolala. Hawu ukuthatha lokho. Ya ngive ngaminister lapha ku-TV, minister bekalapha ka-SABC 1 akhuluma asicushisa ukuthi singaguli kude singaguli kumele sende njani. Hawu mara le ndvo nami ngike ngakutshela mos wangangilaleli. Kufuna info ikhulunyiwe sikhulu, umuntu lobitwa ngeligama lelikhulu, umuntu lo le parliament noma lo le kubo Pitori emahhovisini amakhulu khathi atoyithatha ayende leyo ndvo ngoba seyikhulunywe umuntu lomkhulu. Bantu bakithi angadi banjani asilalelani sodwa. Ya sifuna ukuthi silalele umuntu losesikhundleni lesetulu. Uma nje uchushiswa ngumakhelwane wakho noma uchushiswa umuntu lo wafunza naye noma lohlala naye lapho emakhaya lapho uhlala khona, ayi uva ngathi bayakumisleader, ya ngathi bayabheda.